shuthi la ngasekhaya kukhona umunye ubaba wayenama-taxi. Lo baba lo futhi angimazi ukuthi lo baba wayengizwe kanjani noma ngeke ngize ngimusho-ke igama ukuthi uba angazi ukuthi yini leyo ezizwile kumina njengoba ngisho ngithi umuntu omdala uhlezi umuntu omdala ngeke uze umrobhe yabo mengabe khona into ayibonayo kuwena ethi hayi bu-1 no-2 yabo usuke ebona ukuthi khona lento oyenzayo wena uma ulibele umphikisi uthi hayi uyamgoqa uyamkhohlisa usufana ukuthi uyigoqa wena shuthi lo baba lo athi mfana kaDlamini yazi lana nginenkinga la ngise baba inkinga yani athi yazi lana khona umunye ubaba la esebenzisana naye la lo baba unama-taxi lama-taxi lawa ahlala ngasekhaya noma ngeke ngiwasho nawo amagama unama-taxi nje maningi yabo athi lo baba lo nginenkinga naye lo baba waka-Eli ngasebhuqwini lo baba naye menga esitshena yena ngiyamazi ngokumbona ngiyamazi ngokumbona lo baba lona athi yazi sabanye lana angazi noma wazi yini ukuthi ungitholele umuntu noma abantu abawu-2 obathembile ngiqale ngithukuze lo muntu uthini lo muntu ngoba lo muntu ungawongitsheni ukuthi kahle kahle yini le umuntu afanele ahamba ayenza habo ngiyibuze lo baba ungakuthini mina manje methi yena ufuna ngithola abantu abo-2 engibathembile hayi isimina hayi baba ngisho ngikhulu ukuyithemba ngoba phela ngazi ukuthi umuntu onemali lo showcase umuntu mhlawumbe ufuna ukuhlanganisela into onemali mhlawumbe umsebenzi yabo hayi ngithi mina hayi bakhona baba engingabathola athi hayi ngicela ukuthi ufike nabo-ke la kusasa ngo-9 ebusuku hayi ngiqale ngithi hayibo 9 ebusuku yile ngaqala khona-ke ngathuka mesethi ngo-9 ebusuku hayibo ngalolo suku ngingaphosisi angilalanga ngaze ngazibuza ngathi yabona-ke manje mese sengikwazi ukuthi ngikhulume nobaba bakanjena bahlangene nama-taxi isigcina umuntu kuzothwalwa ngaye la lo baba njengoba ethi abantu abayithembile mhlawumbe lo baba ngabe ufuna ukuqina ngathi mhlawumbe ngabe uyasibona ukuthi si-powerful hayi nami hayi ngokukhulu ukuyithemba lo ngidomeka umqondo hayi ngiyithole le insizwa lezi ngiyazazi phela ukuthi hayi ngiyithembile nazo uyabo uthola abangani bakho uthola abanye abantu ngithola abona abangani bami laba esayeka nabo isikolo ngoba abangani bami labayana ihambe kakhulu nabo njengoba nje manje sengisele nje kanje ngisho ukuthi ngayagcina sengiyitshela nje ukuthi ekuthiwa umngani ngeke ngiphinde ngibe naye sengingoba nomuntu nje engiyophilisana naye ngaleyo ndlela leyo kodwa lento ekuthiwa umngani nje hayi angisayitsheni ukuthi nje uyoba khona omunye umuntu engathi hayi lo umngani wami lo shuthi lo baba lona mesifika kuyena la ngo-9 hayi asifika athi mina Thabani ngithembe wena-ke lana njenganokutshena kwami ukuthi ngithe ngicela ungifunele amadoda owazwayo nawe ukuthi hayi wathembile insizweni yesibindi la ngifuna nongishayela usibanibani lana hayi ufuna niyoshaya umuntu ufuna ezodubula umuntu hayi ngiqale ngithuke ngifele ngijuluke ekhaya libe manzi yabone naye ukuthi hayi mfowethu Dlamini uyathuka ngempela-ke manje senqalile ukubhema noma mhlawumbe ama-drugs noma nibhema amaluzi hayi ama-drugs sesingawabhemi insango nje umuntu oyibhema hey juluka ikhala ngibone la bengibuka ukuthi hayibo
kanti abantu sibizela into enje ngibone nawe ukuthi ayekuvuma kwabo sebeyavuma nje phela ngoba phela indoda le nayo isebenzisa izinto zayo shuthi ikhuluma kuzwakala hayi lamadoda nawo ayavuma lo baba lona khiphe lebhamu lezi ibhamu enkulu athi bafana ngiyacela ke ngoba nazi ukuthi njengoba nginikeza lebhamu lezi nazi ukuthi nangakwenza lokhu mhlambe naloza nazi ukuthi ngani ekuyoba ukufa kwenu lokhu shuthi kumele kube into nje ukushosho mana ngingekho ukuphazamisa unikeza ibhamu nina ibhamu yakwazi ukuyisebenzisa shuthi umuntu ibhamu lapha ngifuna uqamba manga umuntu engakwazi ukusebenzisa ukuthi ngizodubula kanjani nangokuthi phela umuntu njengoba ebuka ama-movie nje yabo shuthi nathi nje ukuyithemba kwethu nathi ngoba nathi njengoba sesiganga nje sibamba ley'ngane zesikolo lezi sesisebenzisa imbese kahle kahle ibhamu into esingakayitholi hayi lo baba hayi sinikeze lebhamu lezi sihambe hayi yazi futhi lento ifike siyenze futhi iyenzeka ngempela safesa mdubuli ungasijasi tshele ngesigameko nithole ibhamu then hamba naso story nihlele kaniye khona kwaba kanjani nifike niyambona niyabuka niyabusitshela ungasitsheli ungaqhamisa ukuhloma sitshele ukuthi hayi shuthi njengoba sanikezwa nje ibhamu-ke kuthiwa sami somdubula lo baba shuthi lo baba lona leyo ekheshapha khona wekheshapha shuthi wenemize ewu-2 njengoba ehlala ka-Eli obhuqweni naka-H khona indawo ka-H kuthiwa ise-Stairs ngicabanga mhlawumbe ukuze mhlawumbe ngaleyo ndawo noma mhlawumbe ungakaze uye eMlazi khona indawo nje lapho istop leyo ndawo leyo kuthiwa ise-Stairs bese kuzothi ngenzansi kube ney'tolo shuthi lo baba-ke uhlala khona-ke lo baba lo lo baba nje mesifika khona umuntu manje usathusa ukuthi lento isebusuku kodwa manje ngoba phela iselokishini nje sizoyenza kanjani lento shuthi lo baba lo njengoba siyakhona lo baba wesikhiphele imoto shuthi khona omunye umfana nganoma umfana wakhe noma omunye umfana naye wemqashile umfana mhlawumbe oyemsebenzela nongabe kwenziwa lezi zinto lezi oyemthemba ukuthi nasesteringini yoshaya yabo hayi shuthi hayi mesifika lapho ukhipha ngemoto imantlete kushaya umsebenzi mase sobaleka ngayo imoto hayi mesifika-ke lana lo baba lona uhleli nje uyindawo nje like njenganayo le kodwa leyana enosofa shuthi yile ukukhishwapha khona yabo kahle kahle lo baba akuyena akukheshwapha kuyena nganoma ingane yakhe eyintombazane le ekufike kukheshwaphe kuyona ngayo lo suku lo baba wayekade ekhona shuthi lo baba esithumile shuthi wayazi yonke into ngaye lo baba lo mengithi ngiyabuka ngathi bebabangani kahle kahle yabo ingekho into angayazi ngaye lo baba ngoba indlela samfica ngayo yazi umuntu sathi mesingena khona ngaqale nami ngathuka ngiyabona ukuthi hayi insizwa phela lena lo muntu umdala ngisho nanobaba ngisathuswe kona lo ukuthi lo muntu uzomqala ngakephi sathi mesingena eminyango lo baba wabona ukuthi hayi ngeke la ukhona into ezokwenzeka la ngoba saqala sangena sawaba u2 mesingena ngena phezulu ngena kanjani singena sijomba uthango
uthango lwakhe lwalungenareza waya lungenaluzi usho ukuthi uthango lakhona linalo ucingo lo chokayo lo ucingo lo chokayo lo lusesilibeka ingubo lo kulala leso fika sijombe khona sho usimolibeka ingubo le alikwazi ukuthi likuchoke kodwa once wathinta ngala eceleni engekho khona ingubo lizokuchoka ayisho singena ke lapho ngale ngubo ke singena sibabili lo munye usamile usalinde thina ukuthi simtshele ukuthi hayi woza nangu lo muntu ukhona la sangena salime silunguza kanje silunguzela kuyena ewindini la wasibona khona waqala wasukuma ukusukuma kwakhe futhi uyabona ukuthi hayi abafana abancane labo azange libe leshona lena le wasukuma nje waqonda ngqo eminyango yabo ejaha ukuthi yena uyasicover up ukuthi hayibo labantu abangilunguza eminyango ngoba ngibazi nje ukhiwe futhi oba yabo kanti thina hayi ukuthi ngoba naku simlunguza sibalekile simile la sibhacile la ngasemnyango ile wazi mephuma khona ile samthatha khona hayi samthatha khona waqala ukuthi lo baba uyagoloza lo baba lo akaqinqeki uyabonakala ukuthi yena weqinile yena ngendlela weqine ngayo hayi samthatha ngento hayi lo baba akaqinqeki waze wasiza umunye umfethu ubona la mfethu sihamba naye kanti wayephethe umbese leyo shaya khona la emqaleni yabo ushaya umbese wangena wonke ushaya ungena wonke ushaya uyawudonsa wehla nawo la emqaleni ila wathola khona ke amandla ukuthi yena akhathale ukukhathala kwakhe kanti lo baba khona ibhande elifakile la le bhande lakhona leli ngabonakala ongeke ulibone uma ungalazi yabo le bhande lakhe leli yintambo le ntambo lezi zangoma uyifake zona zo3 zilandelana la shuse wathi simshayileza ngiqampula zona le ntambo lezi hayi sambona bakhona abantu abala eJardini kuukuthi manje abakwazi ukuthi baphume bafinyelele kuthina ngoba bayeza ukuthi indlela esisho ngayo isibhamu shuthi umuntu onje ophumayo nje wavela siyamshaya ngoba sesingaphethe ibhamu ezincane laphayana nami leza ngaze ngayibuza khona ukuthi amandla mangaka ngiwathathaphi nangomqondo ngasho ngathi hayi isibhamu kahle kahle asingamandla siya ngokuthi usibamba kanjani usifila kanjani shuthi mangabe usiphethe akumele uvumele sona ukuthi siyenze lento le esiyidingayo sona kodwa sona kumele usivumele kodwa kumele silawule wena la esandleni hayi samthatha lo muntu hayi akekho waphuma egcekeni ila babona khona ukuthi hayibo kuyathuleka hayibo shuze ubaba nako akaphenduli bayezwa nje ukuthi hayi kule kusho nje into eyodwa nje yabo ayikho enye into ezwakalayo nje eshoyo ekhombisa kona ukuthi shuthi la yaliwa ngempela ilesa thola khona isikhathi ke sokuthi besithi la elokunjaneni ephaketheni kuyena sathola nokhiwa segeyithini sangasaphuma lapha la kade singene khona engubeni lapha savula kephi la egeyithini ngoba satshena ukuthi hayi into esificayo khona singayithathi ngoba yona into ezokwazi ukuthi isheshe isibambise leyo ukuthi lonto benziwe obani bese hamba kulandeleka ukhiye nje kuphela lo esafike sawuthatha nakhona suthatha phansi sowile ufake ukhiye bemoto leyo ehamba ngayo yile sakwazi khona ukuthi sibaleke siyongena emotweni hayi umfethu ayishaya imoto
Siyabuya manje sibuyela back ke manje la ka Eli obhuqwini ke manje la kuyena ke lo baba ke sesomtshela ukuthi hayi baba hayi ukuthi sikwenzile ngoba wesitshenile ukuthi mase sesiqedile ukuyenza leyo nto ukuze kube nobufakazi kumele siphinde futhi simshuthe ngoba phela ayikho indlela wezo sheshe abone ngayo uzoza ukuthi hayi simshayile kodwa ukuze kubonakala ukuthi ngempela uhambile yini wazi meqala nje sayisho leyo nto sisaphuma simshuthe wathi ngithi mina ngeke bafethu la endleleni hayi umuntu ngeke avele simtshela umuntu hayi usihlulile sigoqa yena lo wemoto le kodwa ngabona ukuthi ngoba sesivumile lo wemoto vele umuntu asebenza naye akasazi thina uyabo into yethu ngeke isaba lula ukuthi lo sesingathi wena ithi kanje angavuma phambili kwethu mase sesithi ngale siqale futhi inkulumo ihambe ngenye indlela sekujikelwa thina ke manje ke sengena thina enkingeni hayi mesifika khona lo baba esimkhombisa hayi naku lo baba esesimshayile sesiqedile ngaye hayi lo baba esikhokhele leyo mali leyo ebhedayo leyo ngoba kahle imali wethu uzosinikeza yona ngabona futhi ukuthi ayincane ngoba naku phela sesiyingane lo muntu wesirobha nje ezizosinikeza u50 mase sigeza ngoba wanika 50,000 u3 wethu usinikeza 50-50 wagcina mnikeze imali umuntu emunye la sathola o30 wasirobha wathi usazobuye asibone ngoba kwayekona ugeza lokho zange sisageza sasaba-ke manje ukuphindela-ke kuyena-ke nangendlela esesizwa kukhulunywa ngayo manje nabantu indlela abakhuluma ngayo sengathi mase sidingwa yena-ke manje lo muntu lade esithumile ukuthi uthi mengatholi ukuthi obani laba ngoba phela umngani wakhe lo bazobona kahle labantu laba benze lo 1 no 2 lo ukuthi nguba mina ukuthi mina nguba mina sizaqala khona sabaleka mana understand ubani manje lo muntu usejikela nina usejikela thina phela ngithi umngani wakhe lo lesi siyomshaya shuthi phela naye usiyakhombisa ukuthi kuyazwela ukuthi umngani wakhe njengoba eshayiwe nje shuthi lento izohamba ibuyele kuyena kahle ngamazwi nje asimbuli yena wayesebona ukuthi usebenzisa abafana abancane okungenzeka nina niphenike nibantu oyisawulandela umkhondo washesha nithole so yena usefuna ukucisha nina because ubona ukuthi wenza iflop ngoba kahle wafanele uthenga inkaphi zangempela ukuthi athenge nini indlela engabona ngayo nami ukuthi kona kwabanjalo wena ukuthi yena shuthi sina njengoba usho nje ukuthi sesihambe sibanjwe sheshe sisho thina ukuthi hayi usibani esithumile yabo so njengamanje usechase nifuna ukubulala nina sifuna manje wenza njani ukubulala thina sawazi manje ukuthi thina sigeze aphinde manje futhi asinikeze nalenye imali yethu le yasala kuselo 2020 njengoba esinikeze nje o30 shuthi manje indaba eseyikuthenini manje shuthi sesizitha ke manje naye ke lo baba lo sengisukile angisahlali lokuthi ngade ngihlala futhi ngihlala kwenye indawo because sibalekela yena ke manje ke shuthi manje la sokuhlukana futhi nakhona yabo mina ngibaleke ngihambe ngeka PP ngiyohlala khona yabo akekho waziyo ukuthi hlukana nalamaJuda lawa mina ngihamba nawo lawa u2 amaphoyisa mawulandela umkhonda wathola ukuthi obani amaphoyisa engawotholi ukuthi oba ngihambe ngiyohlala ka PP hayi wahamba umuntu hayi
ngathi ngilehele ebusuku hey ngezwe ngenokhi indlela inokho yasho ngayo ngashitshela ukuthi hayi mhlawumbe yila bafethu bazongibheka ngoba ngiyayizwa imoto iyaduma la egcekeni yabo ngoba nabo abafethu laba emakubo zikhona imoto bayakwazi ukudrive sibuye sihambele nje sisishayela indawo umuntu unemali into kanjalo ngitshela mina hayi mhlawumbe abangani bami lapho gogo inokho hayi angivule eminyango umuntu ongathi nje ngilele nje flat ngifile ngasizwa ukuthi ukhona ibhetlagazi phahla ewindi washaya iwindi balibulale kanti amaphoyisa nakhona ngibonge ukuthi amaphoyisa ubethi wangawana amaphoyisa owezinye inkabe shuthi umuntu ngabe washawa shuthi la umuntu la waqala khona waboshwa waboshelwa leli cala sengiboshelwa leli cala ke leli ke lokuthi abulala lo baba lo abangani basabaleka angibazi ukuthi bakephi ke manje sithathe ke through uyabanjwa wena bapha abangani kwenzeka kanjani lithethwa kanjani icala abazali bathi kanjani sikumasolophi sithathe usibeke shuthi njengoba umuntu ebanjwa shuthi laba kwabuzwa khona ekhaya kwathiwa Thabani kwenzakalani shuthi amaphoyisa hayi amaphoyisa achaze ngoba phela amaphoyisa mengabe ezobopha afika shuthi hayi sombopha uSibanibani wenza u1 no2 no3 yabo Sibanibani ngabe yakwazi lokho ukuthi u1 no2 no3 wenzeni uthi hayi angikwazi hayi okay ayikho inkinga kodwa ngesize sikwazi ukudedela shuthi sokhuluma phambili mina ngiyazi ukuthi hayi ngikwenzile lokho ngiyabona ukuthi umuntu uyophela induku hayi bangithathe labantu bahambe nami ngibanje amaphoyisa la eGG ayihambe nami kuwe GG emfe GG ngenziwa lutho hayi ngihlale GG ngihlale nezinye iziboshwa yabo ngifaka isitoksini ezinye inkabi sasengalweni sabaleka shuthi kuze kuphela isonto la labafethu abatholakali nami enkantolo ngiyi angakenziwa lutho nje kusaliwe kuthiwa hayi sizathu ngathi abangani bakho kwathi kufika kwelesibili lengaqala khona ngilele ebusuku ngibheke phezulu ngile ngiyacamanga ukuthi labafethu laba kazi wabobanjwa kanjani kanti le ngizobhukwa khona abaseshi hayi la ngiqala ukushawa kanjeyana shuthi le njengoba befika abaseshi bezongibhuka bangithathe ngiyofaka kwenye indlu laphayana enye indlu nje encane nje nakhona umuntu uyabuka uyabona ukuthi la mangathiwa ngingavalelwa nje like noma isonto nginganikezwa noma ina into edliwayo namanzi umphefumulo ungaphuma ngenziwanga lutho ngingathintiwe la phansi la kumanzi uyabona ukuthi shuthi la ile ababhukhelwa khona abantu benziwa leyo ndlela leyo umuntu eyenziwa ngayo ngoba usungazi na ukuthi noma uyoshawa noma uyenziwani le ngaqala khona ngisahleli kanjalo phansi kanje ngiyabuza ukuthiwa Sibanibani uSibanibani baba uSibanibani nami bulalelani bapha abangani bakho ngizenza umuntu othukayo nami hayibo angiyazi leyo nto mina kuthiwa hayi ke namhlanje ke uhlezi uthola laba uvela uthi hayi awazi ugcine wena namanga mfana mami ngizoyithetha inyani kuthiwa baba uMkhezi uhamba uthatha ulaqhasha ngale uzulaqhasha ngani loyo kanti babuya noplastic khona uplastic lo omnyama lo cishe azongifaka kona uplastic ngabhaquza plastic
ngabhaquza plastic hayi labantu hayi bangifakile plastic hayi bonga ngachama bafike bafaka plastic besebenza njani bafaka bathi besebenza njani bathela amanzi plastic lo bayawufaka bangawutheli amanzi bawufaka plastic mase bawubopha ungangeni moya kusho ngoba wena plastic bowufakile nje ungenawo umoya kusho ngesikhathi wena uphefumula wena ungasikhathi ugcwalisa futhi owena yabo kusho wena kuze kube wena nje obhaquzayo so ayisozwa ngawe thina nje so right ushaya izandla noma wenzeni sibone ukuthi esho uyobe soyathanda ukuthi ukhulume hayi shuthi ngeke ngithi hayi ngiyabekezela hayi ngishaya izandla hayi bangikhiphe plastic kuthiwa ya uthini ngithi mina hayi boba ngisacela ukukhuluma okuyikona nje engikwaziyo hayi boba ngifuna uqamba amanga nididekile hayi mina into enjalo ngiyazi ngaze ngiyenze ngisaphika kuthiwa mfana wami unamanga hayi bo ngashawa ngathelwa ngamanzi ngaquleka yagcina sengibatshena khona ngithi hayi ngcono ningibulale ngoba manje akukho engantshenanga kona kwathiwa hayi namanga wena ngeke sikubulale mekusathanda wena sizokubulala mase kuthanda thina futhi ngeke uzuthande mase sikubulala ngoba ngeke sikubulale kahle ngoba nalomuntu nimbulalanga kahle yabo nimbulale kambe washiya umndeni wakhe washiya konke okwakhe kuyimanje abantu bahleli laphana basokole tu nina futhi ninjalo nje niyaphika ukuthi inina enimbulele ngawathwala amacala wabo labafethu waze wafika esikhathini sokuthi ufuna ngihambe ngiyobona inkosi enkantolo ile ngaqala khona ngathi ukuthi abakabantu ngaze ngahanjwa ngayogwetshwa abafethu hayi ababanjwa mina ngifa nokuthi nje njengoba bengakobanjwa nje shuthi lecala funa ngilimele njengoba ngithe angazi ngoba once ngaqala ngathi ngiyazi okay ngizovuma ngithi ngiyazi inkinga bazotholakala kephi lapho njengoba kuyimanje nje uqala ukuthi sekuphela inyanga abatholakali hayi ngayitshela ngaphakathi ukuthi hayi la ngibazi hayi ngagwetshwa 15 years nakhona ngabona ukuthi hayi bayangilengisela kahle kahle kufanele ngigwetshwe ngempela yabo before sifika abazali like awutholelwanga ummeli wavele nje wagwetshwa ubufakazi bahlangana ngithiwe ngicela uphikile waphila ubufakazi ufuna kanti sekuhamba kanjani abazali bakufunela ummeli ubufakazi buthini yini abogwetshwa ugwetshwa ngabuphi ubufakazi shuthi la ukugwetshwa kwami ummeli kahle kahle abazalini bami akaze bangizamele into enjengommeli ithayima ngendlela elingazwani ngayo ninto ebhedayo ukuze kuzobe manje azwani into ebhedayo ngoba lona lisontela kaShembe ithayima lami aliphuza libhemi lona lisakhona kwemanje neoledi shuthi ugwetshwa wami kwahanjwa kwatholakala ukuthi lento lena sayenza kodwa still mina ngiyayiphika lento ukuthi hayi angiyazi kwathiwa shuthi kahle kahle umuntu useboshwa istate sokuthi istate sona siyayitholela ukuthi lokhu sikwenzile thina kodwa manje futhi ngiyaphika mina ukuthi lokhu sikwenzile ile ngasho khona ngathi umuntu wabanenhlanhla shuthi bani babheka indlela engingane ngayo yabo siphinde simhlinze yabo mina ngisola nama fingerprint ngalesi anginakhona hayi sesingathi busy ngithathana nokia ngivula nama gate obvious khona izinto ezizosala la
Ayibona nami nginako lokho ngakusola noma umqondo wona bandla usuthe ukuhamba ngoba ezinye izinto eziningi engicamanga emva kwesikhathi ngavele ngakukhathala.